twongeye gushima izina ryawe muri uyu mugoroba kandi abantu bageze hano kare batanga imibiri yabo ibitambo by'uyu munsi kugira ngo baramye izina ryawe. Rero byiringiro bizima dukomeje kukuyegereza muri uyu mwanya. Hatambutse amagambo menshi, hatambutse indirimbo nyinshi, hatambutse byinshi, kandi byose nta na kimwe cyariko kija ku ruhande usibye kuvuga izina ryawe. Iyo mpamvu natwe tukwinginze muri aya masaha ngo wemere uzubane natwe muri uyu mwanya. Tugiye kuvuga ijambo manura umwuka w'ibyishimo n'umunezero kugira ngo uganze kandi utegeke mu izina rya Yesu, amen. Bwana sifiwe. Turashimira Imana yo mu ijuru iduhaye guterana kuri uyu mugoroba. Imana nishimwe. Twongeye gushimira ubuyobozi bw'itorero, Revera n'abapasiteri mukorana gutegura uno munsi kugira ngo tuze kwishimira intsinzi ya Yesu Kristo. Imana ibaheze umugisha. Mwarakoze Evangeliste Kamusore niyo wamvugishije, mwarakoze. Imana ibaheze umugisha. Twishimiye rusange mwese abakasarani baje guterana, ababarizwamo hano n'abatabarizwa hano. Imana ibaheze umugisha. Shimiye abakozi b'Imana baganira ijambo ry'Imana, Pasiteri Ntagawa wagiye wabanjije, Revera Kigazi umaze kutubwiriza. Imana ibaheze umugisha. Ndashimira abavandimwe nkuko babivuze bavuye i Kigali, bene data Bosco Museveni na mwene data Biruta. Ntago narinzi ko ari hano, nabibonye ejo bundi. Ndakwishimiye cyane. Imana ibaheze umugisha. Abavandimwe baje Fidele na Biri na Rutebuka, nkuko Kamusore yabivuze, akenshi tuba turi kumwe hamwe, tuba turi kumwe mu nzu kenshi. N'ubu impamvu bari baje hano, hari umwe muri twe wari ufite ubukwe ku wa gatandatu wakoze ubukwe, nibwo twari turimo ku wa gatandatu, kandi bakoze igikorwa cy'abagabo cyo gutega bakava i Kigali baje gutaha ubukwe bwa mugenzi wabo. Imana ibaheze umugisha. Ndashimira Mama Simiyoni, Imana iguheze umugisha. Ndagira ubute bw'igitaramo pe, nari namuhamagaye kumbwira ngo nzarya mu wawe umutsima saa sita nimara mbone kuza guterana. Tibzakunda nza amasaha ya saa sita yarenze. Ndamubwira ati izo mboga uzibike tuzige nimugoroba cyangwa undi munsi. Ngo amara arabyumva arabyakira. Si byiza kwitegura umuntu ntaze, ntabwo aba ari byiza, ariko namuhamagaye arabyumva. Ndamubwira ati turaza kubonanira ku materaniro, kandi turashima Imana yagushoboje ukaba waribarutse. Imana ihabwe icubahiro pe. Yageza akoresha akuriwe nayo kumubwira ati umwana tuzomwita Podium. Nagiye iwabo kubwirizayo uwo munsi, kuko Pasiteri Kigazi yabivuze, akubita umugeri gutya nama nifata mu mutwe. Ariko ibitaro bya Kenya biba hagufi. Rero ndashima Imana yagushoboje ukaba warabyaye, tuzoza kuguhemba apana kera, mukanya kari buje imbere. Turashima Imana yabikoze. Imana ihabwe icubahiro. Muri rusange ndabiyegereje, niyegereje Imana yampamagaye arambwira ati ndaza gutarama. Kuva mu mojo ukaza gutarama udatumiwe, Imana iguheze umugisha. Wagize neza. John ndamwiyegereje, John ndamwiyegereje cyane. Niwe muntu tuziranye mu gitaramo mbere y'abantu bandi bose turi kumwe. John turaziranye mu gitaramo Kitambo iriya hirya. Ndakwishimiye Ciza, ndakwishimiye ifuraze yawe uraza kwinsubiramo dusohotse. Nasetse mbura uko mbigenza. Bwana sifiwe. Ndabishimiye mwese kabisa basi b'Imana. Imana ibaheze umugisha. Ndibaza kuko iyi ni inshuro ya kabiri yanje ngiye kubwiriza hano. Peruka mukishika hano mukiri basha, nikako natekereje. Siko Pastor? Pastor we shobora kuba byibuka, ndabyibutse
nibwo mwari mukihimukira muva harya mwari muba urumva haciye igihe kirekire kuba rero twongeye kubonana ndabyishimiye. Reka tuganire amagambo y'Imana yateguwe muri uno mugoroba kugira ngo twubahirize gahunda umuhagarikizi yaduhaye. Bizima ndakwiyegereje uje kuri sente wegere n'Imana igweze umugisha. Ninkawe hano Kasarani tuziranye kubacuranze abandi ko ndabona boshobora gucurangira Bosco na Museveni bo gusimbuka nje senza mbishobora. Nyabushoshe yaravuze ngo babyina igisirimba cha highway niba no bacu bazagishobora sinorohanje we ngishobora. Reka Revera dufashe gusoma ndabona mikoro iri hafi yiwe. Igitabo cya Luka ibice 24 murongo wa 6 n'umurongo wa 7. Luka 24 ego duhere ku murongo wa 6 n'uwa 7 haravuga ngo ntari hano ahubwo yazutse. Hari hano ahubwo yazutse. Mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri Galilaya. Mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri Galilaya. Ati umwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa ngo afatwe n'amaboko y'abanyabyaha. Umwana w'umuntu akwiye kugambanirwa ngo afatwe n'amaboko y'abanyabyaha. Ahambwe maze azazuke ku munsi wa 3. Amen. Ahambwe azazuke ku munsi wa 3. Amen. Adusomera muri Matayo 27 63 64. Chako here kuri 62 tumara tuganire. 27 duhere ku murongo wa 62. Haravuga ngo nuko bukeye bwaho yego ari wo munsi wakurikiraga uwo kwitegura abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranira kwa Pilato. Abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranira kwa Pilato. Baramubwira bati mutware twibutse yuko wa mubeshi akiri muzima. Yagize ngo iminsi 3 nishira azazuka. Nuko tegeka barinde igituro cyane. Shaka kugarukira aho Reve. Amen. Soma Yohana ndasoma hantu henshi ariko ntabwo ndibo nuko hose numvishije handyoheye kumva no hasoma. Yohana ibice 13 umurongo wa 18. 13 umurongo wa 18. Haravuga ngo simbavuze mwese kuko nzi abo natoranije. Kubera ko nzi abo natoranije. Keretse ko ibyanditswe bikwiriye gusohora ngo urya ibyo kurya byanje niwe umbangiriye umugeri. Amen. Soma handi hamwe dusoze. Sawa. Igitabo cyo Kuva igice cya 12 umurongo wa 4. Umvifuza sinashatse kumenyekana jenyo kumwami Yesu iminsi yose. 12 umurongo wa 4. 12 umurongo wa 4 aravuga ngo kandi niba inzu ari ntoya itari bumare umwana w'intama asangire n'umuturanyi we bahereranye bawufatanye uko umubare w'abantu uri uko imirire y'umuntu wese iri. Aba ariko muzabara umubare w'abasangira umwana w'intama. Amen. Je nkundu wabambwe urutisha yose utira no gushimwa n'abisi bose.
bandirimbye kugira ngo muheze ndutira mikoro. Je nkundu wabambwe we urutisha n'amatungo we n'amazu meza we umva icyo nifuza sinashaka kumenyekana Jenyobo kumwami Yesu iminsi yose wanyimika nk'umwami ishari nirite haleluya we imbata y'icyaha cyose sinabikunda ahubwo birahije Yesu umukunzi wanje sinchita kubiri mwisi Yesu araguze haleluya sigaje iminota igera kuri 23 Bwana sibiwe amen. Reka tuganira no magambo natekereje kuganira hejuru ya Pasaka y'abayuda na Pasaka y'abakristo. Amen. Mvuge gusa uko umwuka w'Imana nshoboza kuzombitse mu mutima wa Yesu Kristo nimara nicane. Turaganira hejuru y'ijambo rivuga umunsi wa gatatu arazuka. Jambo ry'Imana rizaritubwira ngo Adamu amaze kudukorera ikizira, Adamu amaze gukora icyaha, ubusabane bw'umuntu n'Imana buratandukana. Imana ija kure, umwana w'umuntu aja kure. Ubusabane bwo kongera kwegera n'Imana buba kure kubera amahano Adamu yari amaze kudukorera yo gukora icyaha. Imana irongera iratekereza kandi ishaka ikindi kintu cyotuma ubusabane bw'umuntu nayo bwongera kubika. Jambo riravuga ngo Yohana ngo aje mwirekwa ngo arangiza igitabo kinini cyane cyanditsemo bishaka uwoza gucungura umwana w'umuntu. Yohana ngo akirangize arakibumbura ngo ararira ngo buzuwoza gucungura umwana w'umuntu. Wirira Yohana wirira dore ngare Edema sakita Ayuda yaranesheje awuguri cyo gitabo. Reka tudahwera tugitangira. Muri Imana ishobora. Haleluya. Yohana ngo arangiza icyo gitabo arakibumbura ngo ararira. Ariko ngo igihe arimo arira intare ngo yo mu muryango wa Yuda ngo isingira cya gitabo. Ngo arakibumbura ngo asoma ibirimo ngo amenye ibimenyetso sobanura ngo ariyemeje kuza gucungura umwana w'umuntu. Semeni amen. Amen. Gira mugenzi wangu Pasaka nziza. Pasaka nziza. Pasaka nziza. Yesu ntiyatekereje yuko kubana n'Imana yabigundiriye Icisha bugufi arapfa urufugo mani mu izina risumba ayandi yose. Haleluya. Atukuza Mukama. Itore ngo mu muryango wa Yuda ifata igitabo isoma ibimenyetso iravuga ngo datubwe arashaka ubusabane bw'abantu n'Imana. Aravuga ngo je ndamanutse ndakonkobotse kanje gucungura umwana w'umuntu. Igitabo cya Yesaya ibice 53 umurongo wa 7 hazavuga ngo atukuza mukombozi ayibidiye bilele ngo haleluya Bwana sifi ngo yirinda no kubumbura kanwa ngo mbere kumwana w'intama bajana kubaga kugira gusa ngo atimize isezerano yavuganye na se kuko agomba gucungura ubusabane bw'umuntu n'Imana bukongera bukagira gute bukabaho. Amen. Karero ninjire mu magambo twasomye. Jambo ry'Imana ryatubwiye mu gitabo cyo kuva ariko narasanga
Yesu aza bitangiriro akaba nihereza. Tuseme amen. Yesu bitangiriro akaba iherezo. Ahangaga mu gitabo cyo kuva twasomye n'Imana ubwayo yari kwibwira umuhanuzi wayo Mose. Iramubwira ngo Mose we hamagara ubwoko bwose ubabwire ngo atukuze mukombozi. Ayimidiwe Yesu. Bagende bafate umwana w'intama ngo bawubage. Kandi ngo nibamara kubaga uwo mwana w'intama ngo bafate amaraso y'umwana w'intama ngo bayasige ku bihamambiro by'inzu. Iryo joro ngo ndagenderera inzu yose ndasanga iri ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama ndayishe. Bahakondisiyo arababwira ngo inzu niba ari ntoya itari bumara umwana w'intama ngo asangire n'umuturanyi. Arongera arababwira ngo muhakikishe ko rino joro muriye mu mazi. Igitabo kiza kivuga ngo murye n'ibinono byabo. Timugira kantu musigaza mu gitondo abanye n'amakuru mwama murya n'amanono byose murangiza iyo mubona ko mwiyambaza abaturanye. Iri joro turatarama turangiza. Vimelapa osiliva. Atukuze mukombo. Semeni amin. Ayimidiwe Yesu. Namuri Imana ishubahira. Hallelujah. 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 Ariko igitangaza gikomeye. Iyi ni Pasaka y'Abayuda bariko bashima Imana yabakuye muri Egiputa. Bakavuga Imana yabakuye mu buretwa. Bakavuga Imana yabambukije inyanja. Bakavuga bagatamba ibita. Ariko igikomeye cyo bunyine Pasaka twizihiza nuko Yesu Kristo yapfuye akazuka. Hallelujah. Zamuri Imana ishubahira. Pima. Arapfuye arazuka. Azuka Ku munsi wa gatatu yewe. Amen. Amen, amen. 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 Amen, amen. Amen. Yarapfuye Azuka ku munsi wa gatatu yewe. Amen. Amen. Ni kuki mushakira ubuzima mu bapfuye. Oya umuremyi yazutse. Ntabwo twizihiza Pasaka amaraso y'intama ntacu yari kutumarira. Amaraso y'inyamaswa ntacu yari kutumarira. Amaraso y'inuma ntacu yari kutumarira. Ariko Yesu Kristo tubwiwe atukuze mukombo. Ayimidiwe aliyahaye mukombozi. Abaroma ibice 5 umurongo wa 7 n'umurongo wa 8. Zingarite. Azavuga ngo biragoye kuko umuntu ashobora gupfira undi. We. Ngo biragoye kugezaho umuntu ngo adashobora gupfira ngo yogerageze ngo agashaka gupfira umunyangeso nziza. Ariko Yesu Kristo we dupfiriye tukiri abanyabyaha. Pima. Atukuze mukombozi. Hallelujah. Ayimidiwe Yesu. Torero ry'Imana we. Pasaka ntabwo ari ukwambara umwenda muke. Oya. Pasaka ntabwo ari ukugura ikirato gisha. We. Pasaka ni ukwibuka urupfu Yesu Kristo yadupfiriye. Ukicara bahamagara abana mwese mukicara mukarira. Umwana waza umubaza ngo se kurarizwa niki? Tekereje ibintu Yesu bamukoreye. Yesu we Nazareti. Isumari bamuteye. Ni kuki. Bahari umugabo warenganye ku bwanje. Yesu yararerewe. Aho. Yaciriwe urubanza n'abacamanza batatu. Kandi baragombaga Wa 23. Uri tayari nduti? Tuzamure Imana ishubahira. Pima. Bumbe dove. Amila tike. Amen. Pima la farwe. Shifagare de Zamure Imana ishubahira. Hallelujah. Amen. Bana sifu. Atukuze mwese. Pasaka igitabo cy'Abakorinto kiza kibivuga. Aho. Yesu Kristo ngo aramanuka ubwiwe arateseka. Aca mu nzira zidafatika avukira mu nda y'umwana w'umukobwa. Yemera gusuzugurwa agafatwa nk'udashitse. Ariko ari ukugira ngo yuzuze randevu. Ijambo ryatubwiye ngo arababwira ngo mwebwe bazi. Nije wabatoranyije. Mureke impungenge ngo Yuda yagize gutya. Mureke ibintu byo kwibaza ngo Yuda yangambaniye. Ibyanditswe bigomba kugira gute? Gusohora. Bamusanga umuntu iyo bavuze Yuda kamayika. Ngo se yo kwita umwana we Yuda. Yuda yagize ibyanditswe byari kureka gusohora ngo ni Yuda.
Filetique. Sipinati. Il a varité ne visambre moi de carré. Zamuri mani shwai. Hallelujah. Bwana sifi. Ahimidiwe Yesu. Ashimwe Yesu Kristo wapfuye akazuka ku munsi wa gatatu. Ahimidiwe ahimba. Ijambo ryatubwiye hano muri Matayo ngo bateranira kwa Pilato. Aho. Ngo baramubwira ngo atabuja ngo uyu munyakinyoma atarapfa. Ariko bazabumva bagicaye. Tangulu banda. Maombi le pique. Usivinegarize moye de carré. Ngo uyu munyakinyoma atarapfa ngo yasize avuze ngo aho ngo azopfa ku munsi wa gatatu. Ariko Yesu taravutse ku munsi wa kane. Anoli lariti ni safinega. Tugiye gukandagirana. Mbose arakaririmbiriya ku Rwanda baza baririmba ku munsi w'intwari Iferite libaos. w'intsinzi abana b'u Rwanda. None uyu munsi uravuga ngo intsinzi abana b'Imana. Atukuze mukombo. Bitumara dukanyaga ibintu bitabonye intsinzi ya Yesu Kristo. Bima. Kongo kamwizina rya Yesu. Zamuri Imana Kubana tari none mwizina rya Yesu. Hallelujah. Baramubwira ngo uyu munyakinyoma yasize araganije intumwa ziwarababwira ngo arapfuye ariko ku munsi wa gatatu Aho. azozuka. Kandi ngo nimubona arazuse ngo kuyoba kwa nyuma kuzaba gukabijeho kuruta ukwambere. Ati mushaka bari. abazamu Amagare abafite ibintu bikomeye abasirikare bagomba gucungira iyamva. Anfilete. Ashimwe Yesu Kristo udacungwa n'imbunda. Ashimwe Yesu Kristo udacungwa n'ibitare. Ashimwe Yesu Kristo udacungwa n'abaje. Wabasesema agatambuka Anoli kazana. lerare de. Zamuri Imana ishimwe. tukuzwe baba Hallelujah. Arabatazaranya. Bima. Yamusu urya yavuze. Yabivugaho pasiteri. Aravuga ngo asanga abagabo bamwe barimo baraganira. Ni Kiyopa na Ruka bariko baganira. Atukuza mukombo. Wasanga mu nzira Kiyopa na Ruka ko baraganira. Ko bavuga ngo ari kuriya mugabo ngo yegezerira abantu neza. Mariko ukuntu bamwishe nabi. Mariko ibintu yageze dukorera. Yesu abagezeho ati niki cyabaye. Aho. Kiyopa aramubwira ati ariko se wowe utuye hano. Tuzi inzara yabibaye. Aho. Kugeza neza ku murongo wa 67 ngo bicara hasi yotse ifi bararya. Vuga ngo fish. Shikarita ni safinega. Naombi le pique. Turasoza igitaramo turya ifi. Shik. Zamuri Imana ishimwe. tukuzwe baba Atukuzaka. Baramubwira ngo se wowe ntiwamenye ibyabaye hano. Hari umugiriraga abantu neza. Hari umugabo wasuraga imfubyi. Hari umugabo wafashaga abapfakazi. Hari umugabo wakizaga ibimuga. Yego. Ariko ngo bamwishe kandi bamwica urupfu rubi. Wagashinyaguru. Uwo ninde? Maloni le fibre gaine vase. Modolo banda. Solomé quartier de bunde. Nalondi le kabare de moyen de carrière. Jurwe. Asha vinega. faritati kitalaba Mugire ngo cyangwa na gatatu. Naombi le cambre moyen. Yarapfuye. Arazuka. Ku munsi wa gatatu. Amen. 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 Ni kuki ushakira ubuzima buzapfuye. Hoya hoya hoya. Hoya hoya. Bwana sifiwe. Atukuzwe. Ashimwe. Ku munsi wa gatatu. Iyo Yesu azuka ku munsi wa gatanu ahari baba baratubwiye ngo uyu mugabo wanyazabesha.
hakika y'Imana baba baratubwiye ngo azabesha kera bari bamaze gushira ijambo yavuze baravuga ngo yarababwiye ngo umunsi wa gatatu azogira gute bama bariterera mu gutwi ati mushikamye kubona gusa Yesu yoreza amasaha make na gatatu tarazu bama baje kubuzindura ati dore wa mugabo numubesha zo tubibabwira nti mwe singagambura na hose ariko Yesu intare y'umuryango wa Yuda arazinguka ku munsi wa gatatu turangasha Tukuzwe Mwenyezi Mungu aliye hai. Trombeta ndo mazi. Chale farkatila pa. Nimedomeka ntiri. Saa unelari de nivizambre mwede karie. Banku kubita baze. Bwana sifiwe. Sigaye iminota 7. Prima. Mukengele abinyu mukakulana. Ibangalo zizikona mabanga bahano. Madoverte. Aliko baikolera. Baikolera abisi. Abaisraeli bagashaka Misiri. Batani boshiraga. Bigi babo bakamarira mushaba. Bigi babo bakamarira. Mugenzi wangu sikinyoma na gatatu yarazuse ku munsi wa gatatu yarazutse Yesu musubiriyemo ngo sikinyoma ku munsi wa gatatu yarazutse sikinyoma Yesu ku munsi wa gatatu yarazutse aruko batagize se ngo bagerageje guheza abantu ifaranga bakaza bababwira ngo bababwire ko uyu muntu yacitse bashaka kuvuga ibintu bikomeye cyane ariko sikinyoma Yesu yagize gute amefufu ku munsi wa gatatu yarazutse Yesu na gatatu munsi wa gatatu neza zitarenga isaha randevu yasigiye intumwa uko yababwiye niko yabikoze musoka mu muhanda gusa niba kubaza ngo mambo yarazire ngo umunsi wa gatatu yarazutse manodi la teke shifagare de mwango sile mitashode karte Shakira habo twirirwa twiruka inyuma y'inuma habo twirirwa twiruka inyuma y'inyoni habo twirirwa twiruka inyuma y'inyamaswa Yesu zose ku musaraba arabirangiza umva kubwira icyo pasa kitwibutsa kuri Yesu Kristo izikwereka Yesu Kristo bambwe hariya ku musaraba ikakubwira ngo gwireka we kirazira kikaziririzwa gukora icyaha dore rufu yapfuye kubera icyaha wakoze amen rufu yapfuye kubera icyaha wakoze gwireka kirazira kikazirizwa prima turumva ima turuza abazungu tumwabonye wa muzungu wiganye ashaka gukina filime ya Yesu muzamubona ko yatewe imisumari arakubitwa neza arabambwa
azana nk'agatambaro hano ashaka guhisha ubwambure bwiwe. Yego. Bibiliya ivuga ngo Yesu yabambwe yambaye ubusa buri buri. Yego. Ubusa buri buri. Ariko Yesu we ninjye wakwicishije aho kozi bibi abariwe upfa sizibagirwa umuntu wakozwe n'isoni kumanywa we hano nijoro kumanywa yihangu Yesu yambara ubusa. Kumanywa yihangu Yesu acibwa amacandwe mu maso. Kumanywa yihangu Yesu arateseka ariko asiga bwinduma ngo rambevu umunsi wa gatatu zozuka. Nishake mfe nambaye ubusa, nishake nicwe urupfu rubi, nishake ntegwa imisumari, ariko ku munsi wa gatatu reve zogaruka kwerekwamo Yesu ku musaraba. Yesu ntabwo yapfuye ku mugambi wa Yuda. Yesu yapfuye ku isezerano yadusezeranije. Mana Isiraheli we. Jambo gusa bari bavuganye na se mu ijuru. Yamavuga ngo data yonga yandakoze kino kintu. Noshika imbere ya data nkamubwira ngo Yesu ntabwo yapfuye kuko Yuda yamugambaniye. Uzoperereze na za faranga Yuda yamugambaniye ntiyigeze azirya. Ngo nizo bakuzema ukurangata yose ikomoka ku biceri bya Yesu. Panela teka sibra gaine bagiye kumuhambamo. Nizabiceri ba Yuda yari yagize. Rangata zigiraho zikomoka na za rusoro. Biceri bya Yuda. Yuda ntiyigeze yarya. Bayaguza kaburi bashingura monde. Yesu bondano wangine shaune gaine vas. No vrai de casse. Passion de passe. Kema Bwana sifiwe. ayimidiwa mukombozi Ali wa gatatu sagira gute? Arazuka. Ashimwe itsinzi bwoko bw'Imana. Itsinzi bana b'Imana, itsinzi bashumba. Yesu Kristo yagize gute? Yarasutse. Aranga ku musaraba. Arateseka. Aravuga ngo gwiyereka we. Uramenye cyiza we. Tugasambane nguze ku gatutu. Tukibe nguze ku gatutu. Tukabeshere ku gatutu. Tugakora ibidakwiriye. Kubera kukibigi. Bizabisubiza ku musaraba. Yesu ku musaraba. Yavuga. Kura Yesu ku musaraba no kuri kw'Imana. Ihana icyo cyaha cyasubije Yesu ku musaraba. Kura Yesu ku musaraba. Manura umuhungu w'abandi manura. Mote maondi le kwicuza tukitekerezaho kamenya ngo je kwiyerekana koze nabi naracumuye kegera abashumba ngafukama nkavuga ngo nimumbabarire ngo ndasubiza Yesu ku musaraba. Ariko abantu basigaye bagira gusa ngo Pasaka niyo kurya bakagura cyane ku munsi wa Pasaka bakagura ibintu byinshi bakarya byinshi bakambara neza, ariko Pasaka siyo kwambara nagahinda nakababaro tugafukama tukicara tukarira tukavuga ngo ariko wamana reba watugiriye neza ariko yerekeje inyuma nje gutereta kana kagakobwa amapepe Chanela tika sibare de moye de koti. Yesu wanesha mumpeze minota 2 nsose tuzamurira Imana ishobora. Pema tuwatinyutse akamenya amaraso ya Yesu Kristo agaciro yamaze ku buzima bwacu. Sinosoka mu materaniro ngo nimara nandikira umugore ngo wari wambaye neza. maondi le sabre gaine vas. Soka mu materaniro ngo nimara kwandikire ngo nguzuza gutura kandi nguteye neza mapepe. Baragasa Soka mu materaniro naramenye urupfu Yesu yapfuye biruta we yararenganye. Yesu Kristo akomoka mu basinzira ni data wacu se singaba womvira wowe ngaho nibakuba ariko akaba Yesu Kristo yigize tore arabambwa aratesa ariko abayumbe uri mu kwereka ijoro rimwe ijoro rya kabiri baguhamagara ukazawanga kwitaba telefone trovarezo warakomeye ngo ni nabi wowe nabi kuba nabi barimo mu ijuru turimo wohagarara imbere ya Eliya ntiwoje imbere ya Yesaya mwanwa undana sawa bishoboka wewe wohagarana na Yeremiya wohagarana na Hosea sosoma igitabo cy'Igiswahili kiza kita Eliya ngo ni nabi wa mutu mwenda ini ubu nyine mwikunguje akari kwingubika turi aho
mutegere kwanza. Ariko abantu kubera kuko batamenya agaciro k'amaraso. Amaraso ya Yesu umurevera muzima gahamagara umukristo. Revera we ngo Imana yakumbwiyeho yashika mu materaniro akaza mubwira ngo usome. Ngusome wo hamagara umukristo ngo Imana yaguye ijambo yashika ukambwira ngo umusome mapepa bazima. Pima shindwa zo gukopira iminota ndenzaho nitugera i Rwanda. Atukuze mukombozi ayimitiwe Yesu ndarondogoye ubundi sari kitarabarambi ushaka kurondogora akitarabarambi ari kitarabarambi uri muri stage se tuvuge buke yase ngo nibwo mutuza tuvuge cyane se ngo nibwo mutuza menya agaciro k'amaraso ya Yesu Kristo. Yesu Kristo yabambwe yatanze ari umwana umwe w'ikinege. Imana yamutanze ari umwana umwe w'ikinege ufite 9 bindahekana wa karindwi wamutanze mu burozi. Yatanze umwe kugira gusa ngo ubuzima bwanje nawe bwongere bubeho. Damu ya Yesu iriselika maze umugore nawe uzuye amapepo ngo bamubwiye ngo yambaye neza kucumvira kamaza cya mapepo shindwa katika jina la Yesu. Wambara neza kugira ngo uze kwereka abagabo. Wambara neza kugira ngo uhishe ubwambure bwawe. Kumuragira ngo ino pataro uzanyambara mu wanje sinza nambara training. Ariko iyo nje hano ngomba kwambara ngasa neza. Kuba nje mu bantu. Ariko kutamenya amaraso y'agaciro ka Yesu kubera ko dakumoka iwanyu kubera ko utamubonye apfa niyo mpamvu udaheza amaraso ya Yesu agaciro. Jambo ry'Imana yarivuga ngo iyo ageze ku musambanyi ngo arabireka, ngo yageze ku mujura azabireka, ngo yagera kumwibona agaca bugufi. Amaraso ya Yesu ngo afite akamaro, amaraso ya Yesu afite akamaro, arahanagurika ibi cyose. Isi yatwinjiranye yatwinjiranye amapepo yinjiye mu materaniro meta amakanisa asigaye agura abakinyi nuguhaha kuja kuririmba nugukompana amakanisa karakompana ibintu byakomeye nguriya muririmbyi twamubonye hari ngo dushobora kumuheza amafaranga menshi akatwita mu mishahara iriya mu ijuru rimo muri iyo mishahara comptable ntayazoga. Sekretari w'amatorero yose ni Yohana Revera ni Yakobo. Pima ngo bigitabo cha Zion ni Revera ari kukigira Imana yashiza no ngumwagenti ariko Revera mukuru vuga ngo Yakobo we ni mwene wanyu se. Bwana sifiwe. Ayimitiwe Yesu. Useme amen. Amen. Mana impuwe n'urukundo tabaritore. Tugeze mu bihe bibi. Tugeze mu bihe bibi. Paulo yavuze. Evra bivuze aho turi Kigali yaganira aho twari turi. Tugeze mu bihe bibi. Paulo yavuze. Kanisa linaingiliwa. Hakika. Kanisa linaingiliwa. Ni ukweli. Waurinde wotinyuka ariko Kenya mu bihugu bita maroji yoroheje ku mafaranga. Kenya ni yambe abantu basigaye barenga ku maroji akaza gusambanira mu ikanisa. Ayo mahano unaniwe kuja gukora kurumva kusuzuguro. Urasenga Imana bashumba mutubwire ngo Imana imanura umwuka wa Feneyasi. Abantu bagomba kwitwaza amacumu. Umwuka wa Feneyasi wo gucubita icumu. Hakika. Niko Paulo yandikiye Timotheo aramubwira ngo se Timotheo we atukuze mukombozi. Haleluya haleluya. Sine la honte le. Mela songe la cri. Andoni pima. Uje Makedonia. Uje
Yesu milele na milele. Maze kurenza iminota nyinshi reka nsoze. Torero ry'Imana. Oja kurumva ijambo ry'Imana ribaganza.